Manyathi ngithabuye ntambama. Mntanami. Nkosi yami ngaze ngajabula. Ngaze ngajabula mntanami. Nkosi yami usukhule sule ndlevu. Nkosi yami sugqoka lamakepesi anje. Anduzi kumazona ke. Ngaphinde. Kulomuntu. Kunemuntu. Ezinye impahla zakho pressure iri kubhoda, pressure iri kubhoda. Ayiwa, kana. Into ngofamela ngabe gangu kakacheta ndakana dzimwe. Impahla zakho zonke zila. Munongone 2 minutes manje. Ngokuthi ziyemedza kumana mungoziyawo. Saka but kodwa manje kuloba ke 12 years ndami 12. Kusawuthi 12 years. Yakwasisa zakho idlala ipaparika lapha ligijima lisegoleni le. Abantwana isize zakho ziyakhile la. Kuchango gariki chete but bahlala ezindlini zabachadile ungawumfazi. Ubani? Odumisani labo ojabulani labana obhizi udlala lapha. Balakhile bathethe. Bona khusu lesikhwama kodwa yini kodwa mntanami le. Hayi kuti ndanda kuloto tenga imba kusawuthi but inyoti vanhu vazongutangawo kudzingwa saka uzokwanisa kutenga imba. Vana dumisani vakarora. Nkosi yami ngicela phela umphathele khona. Ndizandukho. Andisuzahle uncede khona lapha ngifuna andingitshela ukuthi kulo muntu la. Anti lina lihambe laloba mina ngisele ngachada kulo babe ngihlekisana la yena. Phela sesile 2 years zonke ezigcwele sihlala sonke khona lapha ku1 room. Vakarora. So manje ngiyabuya. Umntanami ngiyabuya khona lapha. Mayendo gara kuphi nema? Mina ngazi ungahambe ngingise inkinga yenu ukuthi kathesi uya pretend la yenza ngathi ungivakatshela after 12 years kodwa mina ngiyakwazi ukugcwele kuma movie kugcwele kuma TV kugcwele yonke indawo ndozanda ukuthi ndatodzoka uzoka kuma siyakwazi liqotshiwe mntanami zikho eqiniso siyakwazi liqotshiwe uthi ukuthi kungasokuqotsha belingasoke libuye ngenxa yegoliyeni le selizile begqoma amakepesi akhe ikepesi leza kulethela le nje so omunye umntana uyakhile kathesi wona ulandi angeke uhlale la mina akuyenzi usungaka even noma bengiyabe ngiyi1 angeke ngihlale la weshe la weroom uyiwo ungaka mayendo gara kuphi angazi hambe kuncenga ucela kumaluma kubhudo wami ngathi ngoba angeke ngihlale la kathi mina kulo baba la ngihlale lawe lo baba mariko ukhona vachiri kugara kodwa manje so ngitsho chukela ngitsho oros kodwa lo ndazokubirwa zvimwe hangu pabhoda but ndaqambe imanga lapha zvinhu zvacho khona lokho shoba beze bexotshe lize libuye lizosibona nxa lixotshiwe andinakuyazo ndatodzoka abantu beze besithole sefile chindiperekedze munonzenza nguphekelezele uzangitshela ukuthi uhambe njani ngoba mina kumele nilungisele lapho ubaba kumele aphume kathesi andingowamorese zviri sei muri sei umuntu omdala zviri sei kuyi yindlela elibingelela ngaye nale anti yabona igoli yena nale ndaitaura shona kusoutheni